Hamzungmuni ari kesekirenggo langma chonai Thaniel Debromani Mangkwthwi Naisinglaijak Nukhungni Borok kami amchani Borok girjani Borok Swlwgwi Kablaijak Patimung Thana Julai talni Nuchiba Shalmaribo Khoroktam Tipasa Shikla Hamzungma Buribe Malla Thangtanibo Hamzungma Salano Logri Thanibo Thaniel Debroma Bwchwisong Shak Thila Living Klai Rizaka Thaniel Debroma Abuni Yaglo Jibisha Kamnogo Salbarumi Komawo Klajak Lengjak Thute Ung Tongmani Paithago Tini August ni pula Shalmari hingke langma chokha Thaniel Debroma ni langma chomani bai kha dolaja kha Kablaijak Nukhungni Borok kami amchaite gijani Borok kami Borkathal Nobachogdri para Thaniel Debroma ni Mangkwthwi Naisinglaijak Nukhungni Borok tei kami amchai gijani Borok nainai di tamshaka chinma bliwa ya phaya koi ikoma haga naile tangai khata ngai sari ro khaba thikara koni salai tonga Otu tanga hospital ma asin tanga thuwa Abo hai ko long thang sanani ke belaikan kubi kok hamani kok जों सिनि मथा हिसाबै सिनि भारा हिसाबै जों सावैमान जे बिनि थानेल बुखा बैसाख बंखा सुवाकनि एदिक उजाक सुजाकक साराता हिस्टोरी लाइबो बुमा जेराइसा बय संपनो तुक्तुइ सुगते मानते मायतिखाय बुसा चिकन चिकन न तरि पुसु तिनि थानेल अमर सुदरा सुनुखा आरो बेलाय वाला मासिनसा बुमा सिंसु साइमान बबा हायके तिसाति फेके बुसालांनो बेबिन बुसाय लबि नाया Tin besai tong mo kuri baksasi. Jika arsu kai poi tini ini bendera kanan ni, bini umar fai sokai. Jika dukha kosta no bini to Thaniel sokra bukuri, Thaniel se pusu to cerai se. Jika para borok sini bo awu hai ngadle, sara sini borok, sini bukung bara dofarok. Jemaya genang no, kha genang no, umah hai ni besabu tini duma bukarok. Joto ni bagi no. Pelat ulan nangu, kaisa je borok dipata kelai tongo, je borok buzawi tongo, je borok noga asuri khnawi tongo, ani bisa haike nunggu, ani parani haike nunggu, jotono suba laikhan kai, jotono sakhan laikai, oh hanya rok komanani kelai nangan chugo, kami bagi hima sing, jefu kote nango goti ithango, tangi erporese hobar kubri sobuyi. Hingga kintu jeda lagi ni para प्रतिवेशी बा एलाका प्रतिवेशी सात बाय तंगनाय रok मकल बाय नुगनाय रok borok judi ni ani busano naikol ma hai tujun ma hai keno ose je samusita tangnay rok shaytani samung tangi tangnay rok borok lagi sungkot elat tai oma hai khamlang no sukamani lama mane kenung angke ro judi naisiga thangya hiya kai borok ni bari ni tangnay thiyung tangnay ya ba hai rakta ang agak tolo tongo ang bijaro hmpano ang thangnai suan no goro tongo te beshi da agak tolo tongo pujana be nomor 1 number goli hingke abni sikang bo hot sa sungya lai sing tongo hone ewa taro thangan busain ayo hingke jepi dili naikloi tongnai ro bo jeman sak chubawi chamung no mulo ta pani ro kharuwa ba ke sung mo tharo khatrum lai tongo tei bo ni da ro thangni lai silai tongo jeman sak je chuksak relai bo tonglai hingke abni yagulo ang ani mo thani borok ana sa ba bini Mangkwthwi sagatnani bagi je khumro panti sati phaidi basai ni sa kan basai ka hingke orange chomni thangni sokontala market to bini bagi khumala ro paiti phekya hingke phaiti jiyo bahabi phekya bini yongchla bai malai phekya yo hingke aro je kuthi talmani jagao lekha lekhi khaitongo bini yongchong hingke sini moto sidai thanani andaroba sidai thanani police thangni yaglo se bono postmortem khainai abni yaglo boro yakal dang tabu upaya ko hoyto soli tonghana ang tongchale police thangya ko
aba haita dek siklajak samung toli tangota ini dah tiga nanya kalau asu go thiye nukna jangan saya Thanielni mau kerja ni mana pun mau kasih teman mata kacha halok tu yang kai jeng suno bo baciklai Thaniel borok ani se kusupan tu halok pangmani bagai kaka thaki manung buma burkan aba haita kasih yang macam berat mau itu hambai narok bo saita tang mani bagai nó ra Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi fekya St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khayrni bagai namashak shep tongo te test khlai ujago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo te abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology te urology bemarog no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology by dal bidal bemarog ni operation ni facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni sakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake kungdi tolawo eba khamau roja kokdung number 7085256702 tekise kokdung number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here.
खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लोगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो तैबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।